Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa kinirupaan o Quran si kumataw ama muttaqin na siranu tu atigullah su yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siranu tu atigullah su mga tao puperhatianiran sumigagaib amana na so miya panutul kita no Quran nagu so sabdan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga nganin mga umur ghaibiyah pamana mga nganin migagaib ditano kemasaan na ditano ke siko inibigir kita no wala mga kasangkapan na ditano ron kirot iba to so pamikiran tano na ditano kiru pamamikiran so pamamakinegan tano ditano keneg so pangilelen tano ditano kay lagi ang utama mga nganin na igagib na so mga muttaqin na isa kinirop ang kirano Quran na puperhatian nira naging kanana mga nganin migagib paduni berat sa mga malaika sa mga inadnu Allah migagay berkitano lagi duki adnu Allah sa surga naguso naraka naguso alungan na mauri naguso mga nganin ada tano pano kamasay apian utulur kitano Quran udina pian utulur kitano hadith udina susunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga susulod sa managing uto akulo lasi ko ipoon ko kapukas uniyawa sa giyang kaya mga badan tano anday kablag uniyawa si ko badan naging uto akulo la ipoon ro tama din sa kapakataling matano sa alungan na morina padnuto si ko mga umur gaibiya padnuto si ko migagay berkita no yung uto akulo la siksa ibarat si ko kubur udi naging uto mismo niyawatan na di tanop no to katawan ni buntalian di tano katawan ni padapanan sa migagay berkita no di tano katawan nagu pada migagay berkita no yang utama pembetadian si ko oriano kabelagian si ko badan tano ay mana na andai ka pambelagu badan agus suniawan yan na ditanun katawan ni ropa anagiyang utuwa tugalinan tanok man nakapagintawa gitu so bitun sa barzakh pamana nagiyang utuwa pagintawan pagiltan o kaya pagintaw sa giyang kaya liyaw lupa naguso kapagintaw tano si isa alungan na kiyama dito isabab so kiprupaan o Quran si ko naim kata budaya mada dalam si ko barzakh si ko pagintawan tano ko oriano kapamatay tano naguso azab siksa mada dalam marupan mana na sa mga tawa kaya patutanon na siksaan siran sumuso mga tawa kaya patutan si ko kata budaya ada pan makatinig sa banggit na maap tegudaya siran din lagi dagyang uto at tigwala sa Quran kaya panutulan yan si kung mga tao mga paparang sa lalang wallah ang utatig wallah la tahsabannahum wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun din kata kapan iba sumyang paparang sa lalang wallah na basiran mga amwat basiran miya matay bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun inuntana bibiyag siran si ko kadna niran na preskian siran yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun pamana masusunod siran sa giyang utuanganin inibigay kiran wallah apad ko mga kalbihan yan masagiyang utaka po sa nang uto ayat isa syahid ro na
giyang kanana kay aluyaw Allah subhanahu wa ta'ala kaya panutulan niyan kita no sa miya mamatay sa lalangkwala na mga bibig siran inang ina ay mareger kita no na miya mamatay siran no pa ma ko pro tanon o mga akal tano na keparati tanod nanan ka piya ka reger kita no Quran ay manan yan na aya kebeloy audi na aya patot pagindudan tano si iko nganin nitutumpok si iko gayb pianutul kita no Quran aguso hadith na sudin so kaparati etanoron kana obetano sirag akal udi na betanoron minteng pamikiran tano anda man kitula diyan si iko mga pamikiran tano nalagid na nagyang kana nabi bitira si iko siksa si kubur ay mambua peka tantur kita nurun na so Quran aguso sabda no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana uba so mga pamikiran tano sadin sa kapanutulaw no Quran naguso sunna nagyutod ni berarti ang tano sa kana uba tano agusari sa mga pamikiran ang iro tano inwa giyang kaya ini kubur maratay simbay berat udi na langwa kalalungan yan na kialot so kubur yan na demyalin si kukibuta din sa giyang utwa buta danon pamana nanawatiran sa de 6 na giyang utwa dagi duto katero na giyto so ditano di kasira giya kalsi ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala udi na so kapsura nga tano kung anin amiatan to si ko mga nusos kaemataan na mutatik tano kagi paduto sa migagay berkita no adita no katawan ititu rupaan yan so Allah subhanahu wa ta'ala ititu magagpawn na piyaman utul kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ala wajhi taqrib pamana pupaka ranin yan kasabutan tanoron itu sebab kebetiatan sa hadis lagi yang utua ibaratnya lagi yang utua kaplupi tahu lupa si ko tahu maratai amal sa taman sa maka di maka susule so mga gusukian na kana uba syarat lakat na lagi yang utua ko ba na kailangan na kaya pa susulay lagi yang utua mga gusukian ka bida so tabiat o kapagintaw si iko barzakh aguso tabi tagiyang kaya kapagintaw sang kaya dunia langwan taman na si misa sangkot si iko mga asbab si sagyang utwa kapagintaw si iko barzakh lagid si iko kasiksaon na gusto baka bapapteguday anon taman sa kataling mo banggit na dita no katawan buntalanan kapadanan si iko migugay na aya patutur kita no naso kaparati etanoron kana uba tano pagungkira kagi di pro no mga pamikiran tano. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.